anan nga episode wano kapadasan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama makablaawa mampay da Manuel Memban dita Lupaw Nueva Ecija, Flora Aurelio dita Singapore, kan da Sherlyn Marukin kanila kay na Edwin Marukin. Kasi man nga rod ti kunani kabsat Lena sa napudno nagan. Dir man ang biyanang, adda nagbalin a nobyok, gwapo a lalaki. Isunti kataran kadagiti amin na lalaki iti panagkita. Aklo na kanain labak launay kan kuan nagapo iti kinatarna nga uray sadot kan babairo. Inkid-kidamak day tatap nagtalinaad lang kanyak ti ay ayat a lalaki. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bumuludak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho di nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ro na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon la ti painakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Adyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day takot ngamin tanang kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen ta, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Gat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem, tikit kitaam dita cellphone mo. Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no, adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban nak. Anyan tulaangan no, adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agurnong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilugan ta. Kat no makaurnong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manan. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan? No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Ngumjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabroad ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kenkwana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito'y balay. Talo kami amang bantay kenkwana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ta diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kenkwana ala Ikarigatan mi nga awatan dito'y balay.
Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo a bodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na tiyag babae, no talaga kasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y nga rod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, nabinagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangaramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan ah? Sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan mi akayat. Ken kang runaan ti amin. Ang trabaho ka. Saan agaputa adda ijabrod ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy, tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsakan makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Mano saan? Agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak,
Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon a baon kanyak Pagbalinendak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may ilina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nobyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa diti balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway, Okay. Saan mo't la rumrumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado kada kamay, anak kao. Kumusta nga yung senyorito abayaw mo, dalin? Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tadak nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Wang nga rod Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Iti anya kumaga pungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kan apay naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa. Anday baga ket sabi ko mata di nakgurguray. Anya day ta Freddy. Amok na-develop tirik nam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam. Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga ya pinapanaw yun ni Freddy di tabalay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudnutin danon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadenggen na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taultimo, kabsad mo, kasya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga pampanunot iti nobyo.
Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatam langan na dya lalakay. Sinaamaw. Awan babain na da dyan. Ay saan tatang? Ay ayatog ni Freddy. Jok maarami, di bagbagayo. Saan Di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad. Ta sayang man. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Wan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag at dinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangken ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangken na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngeg jay kabsat mo. Masyanak ken ni Lina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Dayjay latan a lalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya? Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayjay lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang, takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat jam. Kanulbud day dya lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Isa danggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunutam. Makawawit kan ijay Pilipinas. Oh, wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kas ano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't laa kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Kat, ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo, si kati makaam mo. Ay, akluneksan da dya a foreigner. Alaan na kano, ije pagilyanda. Talaga? Ay na, mayat nga ron, ano kasta Lena. Tapurin na rito ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Prede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayo kan ko na adinak sinaan.
Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena manang. Ulbod! Kun kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Tanag tinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mikan ka. Lukasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasustigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak kaw. Tanusaan siguradaw ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kaya't milaunay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod nyo di takaru ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyom? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama kaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawag kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag, tisan nyo apagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akon. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakas tamot ng tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit, anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kun ngagsublikan ko na. Ala, sikati makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan,
Nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa itibiyag na itan. Ah, kastaya, tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka ah. Agyaman nak, Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay ngay? Mabuto nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, anya ti amom. Mga no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo. Insubli nga rod ni Freddy dagiti nagastos ko iti dayja abalay, kat jak kuman awatan ngam kasapulak met ti kwarta, tawan kat nga rod trabaho. Kapoy ti kasto yan nagbanagha, kasla kayat ko si diren dagiti dadakkel ko, kastameten ti kabsat ko, tano sandak ko mga inupay idi nalabit, da kami kumapay lang aging kaita iti ex ko. Kaya't napintas kuman ti panagbiag mi. Nga man nga rod nalpasan ti amin. Kanayon nakawagan ti asawak ngam jakon nagsublipay kankwana, ta talaga nadidigra akon iti sidong na. Alakastan, tugayem mo, Lena. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuya ka nagdangag kadagiti drama may patpatangata nga manang biyanang kan biag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas. Ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez kan Mark Jerome Rivera. Manipod man nga rod kanikab sa tesa, saan napod nga nagan, tintay drama, kastuti ko nana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaedak iti balay ti uliteg ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, isa ti asawa na ti kabbalay kon. Nabayag ang nakipagnaedak kadakwada, iso kasla dadakkel kumuten nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akita da kwartana nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ante Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti dadi angkal ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni angkal idi na biyag paylaang. Ano kayat ko kano ti agipatakder iti balay konto kat mabalin ka namat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katun awan problema dita. Ngam apay, adan aya pagbalay mo.
Owen ante, adan. Tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak. Nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, ah. Saan ko maamasa sa irtiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idinabiyag pa lang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pa ka no. Bay-bay amon, no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito yung matla lugar. 5 minutos ti mapagna, manipod iji balayo ka dantim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Kaarobatan tumatlaang ni antek. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti Aramid Abalayo, Maritesa. Ay, uwan na amare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa eh. At danton balayo kinilakay mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga gingganatad ta. Naimbag ka pa eh. Da kayon ton ti kapintasan iti balay dito lugar tayo. Haanmat. Ay, bagbaga pa kit din nila kaya ko nga pa kan na kano iti swimming pool nga. Hanan ko nak tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay, hindi iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat. Gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matimbiyag mo nga kaslakan yak. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang. Basta nasingpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikalan tibiyag tagtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kait din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan anad ka mo, tani. Kat kano ka manan nga agawid ngay. Intun no may alawas manin, ah? Aywan, ginatang ko amin na materialis ti Aramid Abaleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan? Sure, hane. Kan, at iti alawas mo. Ay, na, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apan nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununaan may nga ramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga ing grande, ah? Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. Ah, May mayat ano yung grande tap no hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tap no lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton yan te. Taag pa dilibra kay te kanan tayo. ah. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwartak. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayon nga aglutluton niya. Ay katala, ah. Makaamu ka, balasang ko. Lumabasak pa eh, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa eh. Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak nga min jay impa-deliver ko nga makan.
Iso ti ipakan ko kadagi di agtrab-trabaho. Kanan may matanakan ni Antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaban ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba, balasang ko. Imbes apanangdan mo, urnungan Ay laon. na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay may kani Alfonso. Kat ti agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nila kay kunti makamuitan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matan ti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale ante ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan hanyo matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ha? Ngamahan nga balin. Baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa ko mga umuna. Uwan ante. Sumarunong nga rudeta nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tatsamon. Uwan leta, dandan ni ak ngamin na ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan, umaya man naglako itinatang. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan natang to'y karga ti basket kaw. Adda pang pakbat. Adda pa'y bukal ti kardis di takan daduma pa'y. Ay, pasensya kan leta ngam ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito ya, tapris ko. Kan nalalaka pa'y. Ay, haan, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kanya, leta. Hanak nga gumatang itilakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritom akolor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak kon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak kon ngagpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasi jay arum marka? Ay, damat portable fan nga usarak no, kasya nga rumwarak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguan. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklikan ti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga road wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hangko nga kasapulan data, agbalor ititin kay dati rilok. Dati man kitam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana, agatlingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay,
Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang eh. Ah? Si kamot. Sa anak mo't anabang iya. Naglingotak labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itarupat anak ko, ah? Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ah? Ay, una yan. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang itilako! Ni, Leta! Adamatan pwesto may tiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady ka ito'y. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Adutin nyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoon iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma ah. At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, ipapabado kay dyan anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wagwag te ibado na. Kaglabam, ha? Oray malabaan da ta, wag lagta. Ha? Sige, mapanakuntaan eh. Baka agsangsangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na, Lita. Nalabos mo dahi dyan, Tessa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wagwagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minjibalaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makan kasta. Nagitinto pa'y dumababa nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod ah. Di pa'y agluton ah. Tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan. Tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod ah. Kunamutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem abalasang ko? Anay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagayo matante. Wan at anay, nagbalbaliw kamutun. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurmon mo pa yun, ti makistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa yung agtututbras. Kukursing da. Handa ng agdigdigus. Kita ang basiti pa nagsasaumbalasang ko. Sana nasaya at tikas tangar aramidam. Paglastog mo mutin, ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaang no agtalinaid ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad, tamaditi kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigregatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sabali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Tessa, bakit? Agawid ka pa lang niya balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot ngamin na kita'y kakabangyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumatlaeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay.
Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kayo pala umay dito yung Orayam ti text ko, no mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga adu ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't adu a tao ijay. May samot la a babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jeje na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mumot jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan taada yung mat ngamin jay lugar daante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ija unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw ken nalukmag a babae. Di kulor ti buok na, ken nagado ti alahas na. Aya, Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. katuan ta nakapatakder kami nga ro di ti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso, wano data ti pumasyar ijay, tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso, awan pa'y matgamin text na no mabalin kon ti agawi di jay. Ay baybay am tateks na. Mapantakit di, mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat, o may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwa, kaanak ka, di Tessa, kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kundi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari, pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si katilav ko. Nang nagmumot, si kati pinilik. Jaklain pagarup amay turod mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na ko, Mari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pang-asim. awanan ba na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gaya masawa na. Diyan mo daramid akon. Mabayin akon nga rumorin to balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangipagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin? Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi nga agasawa ije balayda. Adamag nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilakudan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko Wen, ilako da siguro na. Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti da di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isong tinayaw awan. Wag nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin.
Andi ngayon takit di, nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga eh. Ang kupay nga nakasao. Tama ni pud idi may di asawa na kat hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Ang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Ay, anyan. Una yun tinagtungtong palam, Tessa. Ang ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, mare. Agyaman na ka, mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sa usawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta, iso lang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita ak ito, ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat nagpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngam anya nga rod, napasamaken. At daditan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ni ije probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas ako kay store. Siyak, tikit kay taanda. Agsubli ako ni je probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Kat adakan ka dayta Tano siya, okay laeng met no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni je probinsya, ante. Nagawid kami nga rod iti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba ka nagdalos tapno daygatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada. Tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan napasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan, tigayim mo, Tessa. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, pare ti script kan pare ti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yu amin. Kabarbaro manan nakapadasan ting kay mga gan, dito drama ama ng Biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti drama, makablaawa mampay, The Melody Dumaging, dita Hong Kong, Rix Calixto, kan Rolly Viernes, kan namin nakabagyan na dita Villasis, Pangasinan. Manipod man nga rod kinikab sa intang, san napud no anagan, dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana.
Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen. Kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi ken nila kay ko. Kat nabakitanan abalasang. Ngam naklaat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner. Kat immanay daytang impalpalastog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, na kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bagay tay, ang sukat kan. Tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasam! Napanan di asawa mo nga Lisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y pumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamit tay, mabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pala siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mo. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawad. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako itibusin kaw. Remor kay samot kadali sa idikalman kabagis. Napanan nyo nga Napan kami man iya bagyaw. Impasyar na kami man di pori na ramanugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga Nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagais. Kamayatan ni ti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y lang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa itikas day. Kunak nawan mangayat ijay ka anakamong. Tanabakitan lang arod abalasang. Nagkutong kan nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Ungarag. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka dagiti foreigner. Anya mo dagi ngayon bagbagam ka ni kabagis mo, Dilyaw. Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping ngay bagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na, nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iji kabsat mo. Kababain, foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time tikas day. So ano agdamag, uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya ngay, yawid na ko ni George ijay pagilyanda. Ay kit mayat tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila ibagbagam mo't. Di ka lagpain, Dilyaw. Ikit manugang tamay. Awan mo sa balik kalatan. Pagbain ng pailaan ngay. What did you say, Tatang?
I said... I do not mind what he said. You go kit Dina so that you will not be late in the airport. Ala nga Rod, patuluyan min nanang. Tatang, come on honey, let's go. Okay, honey. Nanang, tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may hansang manugang. Agad kayo, anak ko. Ay, napanan Dalisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dya anak tayo dya abroad. Maday ta ka manon. Tilay bagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dya do ti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayaw iso nagnag na tayaw. Kan budget mil amin akin kinan tayaw. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dya, bakit? Tama nga numaagaw pa ila ti sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home, and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No, that's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya? What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello Lisa, kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo iti asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya, akat, apay di ka pala na erwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiag nanan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang, iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanan ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito hinanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kayat kunti agawid di ta Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na kati asawam. Agpakpakaasi ka. Ay, ala, makamuka nga rod Ang magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yu ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy jawagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, nagkapoy jabur da ito. Nalakalaang ti pananggatang ko iti da ito. Dadadadail na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo da pa'y nga rod no dadahil da ito, wano saan?
Jak ibagbaga Nay, itala ang makitak ang nakarilo ka, kabagis. Nay, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kamang matadamanugang na foreigner. Ay katmayat nga rod ata nakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwada nga agnanaad. Ay masapol nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Uwan ko magarab. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit di anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan di anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dulyaris mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam matrabaho dya anak tayo dya abroad. Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin alaki asawa iti foreigner ngay. No di da ikan iti kwarta. Diyak ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga rod ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kidi ano kastata saan nga agbanawg. Di na pa'y kayat. Sitting pretty, kinkasla prinsesa jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon dya asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa kin ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arudin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gapotadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George Adalusak. Isunsamot nga inasawa na. Tapno adagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makarurwar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito itatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan dita abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita taon ngay. Sabay kanayon ka nga ipanakil ka na kwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kayat apagtrabahuan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang.
Kan naimon, iso adi nagpalubusan nga agtrabaho, kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawi daksan, sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung inakawig ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam, bumaba man ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawig ka kidain. Asikaswam kita asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan lumakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa'y lang. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Asino ta kasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya? Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress ak dito Maburing ak. Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya? Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no agapa kami. Ikit talaga akasta Sensitive kan sama ngamin unay anak kaw. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Siluso. Nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho. Tapno adda kumamot kwarta. Nung di namat kayat. Naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba ka latan tanay. Adda ka dita pagilyanda. Mairwam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awig. Adda ka nga ruditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kaw. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot puli ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, agda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan.
No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Kanyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutong anak ta. Agkakarat mo ti ibagbaga ka nararamidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija brood. Na stress launay. Kas tanga-tanga agpaysaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi ngam linapdam. Ha? Anya nga ita. Kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kagpabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko na. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid. Ngam linaplapdam. Anya nga ita. Isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta. Tapnagimbag. Kasimot. Alang nga raon, intay paagas to anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresetahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos ininot matla nagimbag ti anak mi. Nagpakpakawan nga rod ti asawa kiti anak mi tama konsensya. Gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Kat ita saan na nakayat ti anak mi tagsubli iti asawa na isa nagsinadan. Alakastan, tigay mo intang. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.